Hai, selamat datang ke Cafe Tenang Perlis. Saya Muhammad Zafran bin Azman as the owner Cafe Tenang di Perlis. Before this saya professional footballer and then saya bermain di Thailand lah. Saya tak main bola setahun sebab saya injury. Saya ada duit simpanan sikit. So saya fikir kalau tak main bola, duit akan habis. Saya pakai duit saving tu untuk buka cafe lah. So, saya belajar slow-slow daripada situ. Alhamdulillah sudah 3 tahun saya buka Cafe Tenang ni. This one is our barista dekat sini. This is our concept. Kita buat minimalis sikit, tak berapa nak compact sangat. And then dekat sini kita ada merch untuk Cafe Tenang. Siapa yang main sini boleh tanya staff nak ambil baju lah. Harga dia cuma RM79 saja. Yang saya pakai ni lah. Di belakang ni macam ni. Cafe Tenang kita ada signature menu. Kita ada tenang latte lah. Espresso, fresh milk and madu. Siapa nak try tu boleh lah. Apapun dalam hidup pun kena ambil risk. Bukan pasal cafe saja, benda lain pun sama. Tak ambil risk, tak jalan. Kopi ke suka macam? Kita suka kopi. Order kena minum kopi. Lagi malu kalau minum macam. Tapi macam sini best seller juga.